Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek ule tuntuma kan thu thar ngai thak tur te hi March nili janlaya kan buat sai ania tuntuma hian Manipur boina mai nilovin Bangladesh te Tripura lam te po tlemazong kan ngai thatel dona kan riat thau angin zofa te hi Britishin min oppawang khan mun rang ranga thren thranin kan oma tun lai chho mai ni lo mana tang to khan Mizoram chung ni lo Manipur te Tripura te Bangladesh lama te po kan unaw zong na thak ten anom naram leilung fa te wangin harsat na rang an lo tok to thina vo in ni thlengin heng harsat na an to te hi azual tu ni berin na langa heng awang rungot po hian zo fa te hi kanin pum khat zual apoi mo hle ani Kuki Chin National Front KNF chuan le khamin ron pe a hei hi lotar lang tura min ti angin kan ham chiar chuak masaperanga Kuki Chin National Front KNF headquarters Chittagong Hill Track Bangladesh nili thathum sang hi som ni pali Bangladesh sarkar le Kuki Chin National Front KNF te avoi ni nan in biak na kalpui ani le don ta Bangladesh Chittagong Hill Treka zofa te demand chungchanga Bangladesh sarkar chuan ngun taka angai tu nuwa in biak na do kan kila soi ho puya asom angin nikum November ninga sang hi som ni pathuma munlai khwa Ruma sub district Bandarban district a avoi khatnan pistok thutkhom aloni to a chuta chuan pisakot draft le 6 point demand draft po Bangladesh Prime Minister Office a thelu turin pistok committee te puta hlan aloni to nge ani second pistok chu nikum December tha sang hi som ni pathuma nei tura ruang manna to chu Bangladesh Election Commission in Parliament election hun apuan ta ka wangin thul lailok aloni ta ani Bangladesh sarkar le Kuki Chin National Front KNF te remna palai in tirton zelin in biang na nei le se tia anlo rel to angin naktuk ninga March sang hi som ni pali thole ni jinglamdar som pakhat Bangladesh taima Bethel Khwa Ruma sub district chunga second pistok nei turin thutluk na siam aloni ta ani second pistok ka sarkar IO atel tur official arwat te jinga alok zual deuh te chu additional deputy commissioner ADC Bandarban le assistant superintendent of police ASP Bandarban district baka brigadier DGFI pakhat colonel DGFI pahni le Bandarban district council chairman pistok committee chairman nibok kyo suaila le atim te antel don bokani in KNF lamatanga tel tur te chu general secretary KNF le assistant general secretary KNF baka zofa nam rang IO khumi MRO lusai le pangkhwa antel don ani voina Bangladesh PM za tak Sheikh Hasina in thu asoina Chittagong Hill Track chunga cheng lungoi lo JSS tenen sangkha zakwa somkwa pasaria remna pisakot anlo sign to thule tuna lungoi lo omek nen po hian remna siam thuaya du thuwa soyani Chittagong Hill Track chunga cheng nam thren khat te hi abik takin special dan noya anni thule dimdoi taka enkol an ngai thu te asoi tel bokani Chittagong Hill Track zofa ten Bangladesh sarkar nen second pistok kan nei tura hian ra tha achua remna tluan tling kan lo nei ngei theinan min lo tong trai pui theu turin zofa mun ranga te kan som vek chewani Colonel Solomon Secretary Information and Intelligence Branch Chittagong Hill Track Bangladesh ti in lekha min lo pe a heta lekha anron talan ang hian remna tluan tling an nei ve ngei theinan kan thei to pa tong trai na lama lo khreturin kan in ngen tak mewani Mizoram Home Minister Puke Sabdanga chuan March nilia Assembly thutkhoma MLA Puke laldong liana zona achan na Myanmar Bangladesh le Manipur atanga raltan lo lut te chu a thei anga chomdol chunjom zel tuman ni thuwa soya February ni kwa thleng khan chinchia china
Manipur atangin raltlan sangkua zangi somli pariat an oma January ni somni le panga thleng khan Bangladesh atanga raltlan sangkhat za somruk pasari om to in Myanmar atanga raltlan singthum sang ni za somruk pakhat Mizorama anom to atibok Sarkar masa khan sarkar lai puyatangin raltlan tranpuina tur cheng vaibel chhathum mu ani thuwa soirualin amman na ero engma record aumlo thuwa soibokani apanina chuan central sarkar tangin raltlan tranpuina inzan nge mu ani to ten tranpuina don to engzan nge ni ti hi hun masalama khan chan to nin ka sia a sarkar lai puya tanga raltlan te tranpuina poisa faya don hi sarkar hun masalama khan vaibel sethum chinchia ania amandane ro chu chinchia ne lem lova rikota lovane Tripura sarkar le Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra chuan inrin ni khan New Delhi inremna anjiakta inremna hiana tumber chu Tripura ram leilung fa ten har satna anto rang chin felani dona hemi baka hian an mason na ta na tho ho na turin ruam mannan siam bok anin remna ti hlo thling tur hian join working group committee din ani dona anni hian a tulangin ma an la dona ni anin remna ji anga chak taka mason na kong anzo theinan in remna anji ani atangin mingji anan tu te chuan nor an huai hot thei to don lawani Union Home Minister Amit Shah chuan Prime Minister Narendra Modi kai hruaina hnuaia MH chuan mar chak chu helpol omlo na buaina omlo na le tharum tho na thlenlo na hmuna chuatumin ma an la ti asoya Home Minister chuan Modi malak na wangin helsing khat chuangin ral thuam da thla in nun phung pa ngayan zo le to ti asoibok Amit Shah chuan Tripura ram leilung fa te tan in remna an zia ni chu mi chin chia tlak ani do na tia in remna zia ani theinan tha tho tu zong chunga lom thuwa hil bokani Amit Shah hian mar chaka helna are theinan an sarkar chuan malak na tam takanei to thule in remna som pakhat lai helpor rang nen an zia to thuwa soya Tripura tan in remna an zia chuan buaina tam tak apum pel tir don ni in a soya Tripura Chief Minister Manik Saha poin in remna an zia chu mason na atana thilpoimo takani thuwa soive bokani Central Bureau of Investigation CBI chuan nikum August ni thuma Manipura Second Indian Reserve Battalion IRB atanga ral thuam rutsuak tu ni nge ya rin mi pasari an chui chian na charge chu Court of Chief Judicial Magistrate Gauhatia an thelut ta a court hian thu buai hi angai tua chunjom don ani ral thuam ruk thu buai hi nikum August ni somni pali sang ni somni pathum khan Moirang Police Station Bisnupur District Manipura thelu ni in chui zui na hi CBI hian an chunjom ta ni nikuma thelu FIR a hian mi tu ti hriat lo te chuan silai jathum silai mu sing khat sang kwa zariat le ral thuam dang engemo zat IRB Naren Sena Bisnupur District Battalion Headquarter atangin an rut suak nia zia ani CBI in charge sheet an thelu hi mi pasari lakani in chungte chu Laisram Prem Singh Kumuk Chamdhiren Moirang Them Anand Singh Athok Pam Khatjit Lokrak Pam Michael Mangang Cha Kathozam Romjit Meiteile Keisam Johnson te anni baka hian midang rin le in nam noi nei nia an ngai te chu chui zui me kan lani bok Manipur State Legislative Assembly in Kukizo helpol te ne na anin remna suspension of operation su ti top ani natur resolution na pomawangin Committee on Tribal Unity ko tu chuan hemidu lo nalantir nan hian Kangpokpi district a nimina tang khan ben an huai hota ben hian nimin jing dar som atanga vo in chamahdar som thlenga o ani ko tu information secretary thangtin len hau kip chuan
assembly in kuki zo helpol te nena anin rem na zia su ti top na resolution an pom mai chu rem na le muan na an du lo zia lan tir tu le nam anga boina chok chuak thei ani thuwa soya po tu chuan resolution du lo na lan tir nan hian nimin khan kong an zo bokani an unau te ta na tholom ron tho inom zela kan lom hle maya tholom ron tho tu zong zong ale tam tak mal som na lodong turin du sak na kan hlan chewa chuti rual chuan heng tholom te hi atu langa chem chho ve zelania chuti rual chuan kan tholom sem na te hi akipakoya ta lan vek rem lo chi te ni awangin khalai kha min lo hriat thiam pui turin kan ngen bok chewa kan unau te ta na tholom tho thei kan omani chuan kan rem chan ang zela thilpek min ron pesel turin in khongai na kan ngen zui bokani manipura in ka na soitur aomlem lawa tin kan unau te ho khosak na tlangram bi ka chuan chanchin thalo le enge mohan soitur em kha aomlem lawa amai ro chu meitei lam hi alandana chuan anin buat sai na savio ni hian alanga engangin ngan ron tho chualeang soithei ani lawa poni se kan puin mun sang sang atanga report alak sang sang te hi ingai thangal mai te ang ole amasa in kan chanel lo ngai thatu zo fa khowela omzong zong te zana le du sakna chi bai karon bu phasa che woni Manipur frontline le ground report kan riat thei ang te report kan ron pele anga voin lama chuan Manipur frontline le buffer zone ate in kana bom puak te po a om lawa amaro chu meiti te chen na mun rang rang ate bom puak te po a oma silaya in kana timaila anin rig rap na te po ani tabe ang khati ang te po a oma tin chu mai ba ka chuan arambai tengol le meiti lipun hovin naga Manipur University a liang mai naga ho mi pakhat a Toyota Fortune motor an lo lak sak khak te po kha police hovin an manani ti te po alo kan lo he thei bokani zo fa te kan chen na heng sugunu kangwai khosabung tin he lama ke thilman bi kang pupi khingzang phaileng mol gamgi phai kan ti na te tin khamen lok lam zaingang pupi le tuna litan lama te tin palel lama te ting no pale more lama te in kana engma a om lowani amaro tu na hen kan khie theida na chuan mei te ho hina satakin anronin puwa cha le me ka anthil tumhi kan han enani chuanin thei patop chua thapui chua min ron be le hi antum ni in a hiat theya achan chu voin lama po case par bulletproof vehicle kanti bulletproof motor kha ji bam lama tangin palia ron tlen bel le a thu thang kan lo hiat theida na chuan case par bulletproof motor hi somni lai an label le ani ti kha kan lo he bokani tin chu mai ba ka chon siri bam lama tangin Manipur Tamenglong district chunga khongsang anti na muna hianin railway bogi palila bogi pakwa zit thomno chirang rang purina rontleng ti riat ani boka henga te po hian meite ho hianin keini zofa Manipura omte mindo na turin enge mo an ron phurlut pheni ti a riat theiba ka silai le ral thuam lam hi thei patop chuain tuna hiananin che khol me ka thu thang kan lo hiat theida na chuanin lam ka lam po hi an tumber ni to lovin tuna more lam hi an tum ni in a riata achan chu SDPO Moirang team anan tuna October nikuma ka thumalo omakha khami phuba la turin meite ho hian na satakin anin singsa ani ti a hiat theya chuwang chuanin abik takin more lamakan volunteer le kan pasal tha duty te kha kanin ral ri na poimo tak zetani ti kha kan han soidu bokani tin adot le a chuan hey meite ho chuan kumtin maya
lai thang ching an tia thang ching tlang tu na cross kan lo tar te po an ti chiat le to kha khang muna te tin imfala tanga mar lampang khalama khan tlang sang tak mai manipura tlang sang ber ko puru an ti hi oma hemi tlanga po hian an valon thina an pathian milem an va be thina ni heng an pathian milem kan ti te hi lungte an nia ama po in ka lo soi to in ka hia a tuna lai thang ching an ti thang ching tlanga hianin lung pathian an biak hi oma chumi lung huaya chuanin kurung kan ti ang deuh hianin akua hi oma chumi ko chunga chuanin an soidana chuan hman lai khanin mai polte ani lo le mai te hi chuta chuan an han vom lu thina tuna tuibang pui kan ti loktak dil kan ti a hianin aron lang chuak thin an ti ani hman lai chuanin chutiang chuanin meite ho hianin kumtin mai hianin tuna lai thang ching kan ti a hianin valon chawin ti chuan an in thoi nan hianin bong pa pakhat hi an ron kai thina chumi an bong pa chu hemi thang chinga an lai harau bange kan tiang e an ni chuan in pathian biak pathian he na in thoi na kan ti mai ang chu khatianga khanin bong pa pakhat hi an chua thina ni khatiang khan ni thina tu na hianin an ron lon chho hi ke ni ho chuan kan rama nang nin in pathian in ron biak po enge a tul na kan in do to a buffer line buffer zone in ramri min then rang to a chu wang chuan kan ram ania helai muna hianin nang ni ho in local po a tu to lo ti kha kan ril ru ania amaro chu mei ti ho hianin helai muna ron lon phet hi tumin tu na tang po hianin ma an la tan ani ti te kan hre thei bok ani chutiang chu ania he kan hmaba ka hian engtin nge ni jel don ti hi a hiat thei lowa tin tun tlenga chanchin kan han hiat thei da na chuanin tuna suspension of operation kan ti a po hian nimin lama po kan soi to in kan ria kan ho tu hemi chungchanga thu nei tu sarkar lai pui ne na in biak na tu na hian akal zela chung te chu tu na hian delhi lama hian an thang mek la ni in kan ria a anni ho wina engtin nge in rem nan ron soi puyang ti ero kan hrelowa amaro chu kan lo hiat thuak da na chuanin 10,000 kha suspension of operation la omtira athen enge monizat kha omtir to lo turti kha kan thu lo hiat da na niyama ro chu kan ho tu ti khanin kan zawain kan ni tur ang kan nianga suspension of operation hi po se ani don chuanin kan zawaya tan po se ni se po se lo ani don chuan kan zawaya tan po se lo ni ro se 10,000 ta na po se ya 10,000 ta na po se lo kha chu kan du lo an ti ni in kan riani khang ti kha tun thenga Manipur ground report le buffer zona report kan han riat thei te chu ania tin meite ho an mani chung nga an ro rel le an thil ti dan te tuna suspension of operation po se lo turti chungchanga hianin committee on tribal unity ka puk pilama keni zo unaw te chuanin an du lo sarkar lai puina tuna engman la soima ma a meite ho wina ti top tur an ti te po se lo tur an ti hi nial kalin kangpok pi khapuya chan voina mi sam tam takin kongzo na an nei ani ti kha kan lo he bokani tin hey ni chin kan han soi thua ka tuna tun ma ni som ni pakua February a naga leng mei kan ti te an motor Toyota Fortune an ti an ruk sakakha meite howin an ruania khang meite arutu te kha arambai tengol le meite lipun te tangkhoma an lo ruk ni in thu kan donna a chuanin kan hretheya chung te chu aman tu
voina an mi man te chu pakhat na yum nam ango sana sing kumsom ni paruk pani na mai bam sana zawba sing kumsom ni paruk Imphal West le Irom James Singh kumsom ni pani Imphal East amite an ni ani heng te hi an pathumin tuna hian police custody a oman ni ti kha kan lo he thei bok ani ti chuan kan han hiat thei le pakhat chu voin nimin zan ani to chu dar som pakhat le chen ve la khan Imphal Samuro awang li kai muna LG Motor Workshop chumi bulloka nala a grenade pani lai an voma grenade pakhat apuak lo ani tin silai po voi li lai an ka pa thi le thiam ero zong khiat ani lo mei te zinga hemi omzia he tuna hemi LG Motors Workshop a hianin mei te ho hianin poisa an va da demand thina an demand ngun to luat tu ka wangin tuna LG Motor Workshop te po hian poisa an pe du to lo ni in alanga chumi thin rim chuanin an vari grab ni to ber tura kan ngai ani chutiang chuan mei te ho zinga po hianin in ngei lo na hei kan soi to fu angin an mani zinga po UNLF te le tuna rambai tengol ho te chirang khang hian oma wangin voi tam hi kar khata hianin mun rang a hian poisa demand hi an pek thin ani awangin an mani zinga po hian tuna hianin hir ngona na satak atleng soje la ni ti hi a hiat thei bokani hei kan lo hiat thei dana chuanin arambai tengol kan ti te heng ho zinga atamzo za a 70% hi tuna mire thei fa te vik hi an ni hloma mi 30% anghu vel hi chu Imphal khopui chung le a che vela meiti ho hi ni in an soi bokani ole khang ti kha boi na ta na ground report kan ron pek thei te chu ania zofa te kan chen na phun rang a te chanchin kan han zot kuala wo in lama chon chutia in ka na le thil du om lo ateng lo ani more lama ero chuanin kan khiat photo ngin kan volunteer mi pasari an man te ba ka kuki in piting no pal ho tu mi pa hi an man te kha Assam Rifle Game KLP key location point na an la om renga zonu hovin chun le zanin an la duty nan renga ni ti kha kan lo hiat theida na ni ole hei kan buai na hian engchen nge min odon ti kan helowa chuwang chuanin zo fa te kan thisen pui kan unau te in he na zanina po hian kan ron cha du le chewa in trong trai na le in du sak na kha kan ma mo tak zetani min trong trai sak na le min du sak na awangin voi ni thleng hian kan mel ma te ma a tlan chelowin ading chang zo ka kan la tanga kan in do na mun tam taka hianin kan mel ma te hianin an du angin min ti theilawa atlan che tu zo ka kan mel ma te an da tang rengani chuwang chuanin kan unau zo fa khowela omzong te khan du sak na le trong trai na min ron zui zel turin in khongai na zani na po hian ka ron dil le ani ole chu zani na ta na ground report le frontline report Manipur hun ranga chanchin kan ron puan thei te chu an ni to mai kalome me kan channel min ngai thak sak tu zong chunga atharin lom thu kan soye